Rodilo se dvoje mladih, 6 mjeseci, godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, dušma ih ne da duši. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, dušma ih ne da duši. Da će
Kameru pokreći. Nema, koliko voliš svoju veru? To ću posljednje. Evo, kaži mi prvo za stomak, šta radi sa stomakom? O, moj sin. Pa Vera, on to mene najozbiljnije pita. On nije to za televiziju. Nije ovo samo za ličnu upotrebu. Krivo je. Da bi mogao profesionalna deformacija. Nije to za kameru, to ću ti ja reći. A imaš posebnu faru? Mora budeš discipliniran. To je jedino što ne radi.